جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد. Mga uribna Allah subhanahu wa ta'ala, sa benar asolang wala budi na mulang wala bantugan na paglindanan ng takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalian ini ditanudi panganian sarila, nagus sekalian ini ditanudi pagapasan, na patut aging kutuaya mananya na kalindung tanur kanian puun ko karataan o ginawa tanu na gusto mga rarata ko mga galagak tanu. Mga uribno Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala, apakah berakat niya na katanong yung kahiaalungan na Jumu'ah, taufiqan tanong niya si kukang galabag sa mapiya, nagu taufiqan tanunyan sa min kendak tanwa gyung puto galabak tanwa marata, nagu irinar katanu Allah subhanahu wa ta'ala sumiyangan dudusa tano pamakabegern Allah subhanahu wa ta'ala supaya masasakit katano raksu mga pamilya tano aya sampurna yan natin tanu Allah subhanahu wa ta'ala sibu pinaka mapuro surga iyan asa jannatul firdausil a'la. Allahumma amin. Ma'urin Allah subhanahu wa ta'ala, so Allah subhanahu wa ta'ala na inisugo yan katano agyong koto ayamana yan nakasimba tanurun gyong koto akapakai sa atano ko kapsimba kaniyan nalalayon tanwanan buganag ko mga ulama, lalayon tanwanan buganag ko mga di mamagusay ko agama, mga ustad na gusto mga duhat aginan din sukatar wallahu subhanahu wa ta'ala. Ati Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, daki adna kuatiku Allah ku mga jin na ku mga manusia na inunta na dirkuto akasim berakan. Na ayat ini tafsir mga mufassirin sa gina na illa liya'budun na ay wahidun, ay maknanya na dirkuto akasim berwallah sa kapakai say sarun sa debon mapapadala makapanakuto. Aya maknanya na debe mapapadala makapanakuto si kukapsim bertanong Allah subhanahu wa ta'ala. May sabab sa gina na suguan wallahu subhanahu wa ta'ala na inituro na gyung kutuwa mga kitab, na inisugu gyung kutuwa mga nabi, na niyalin na gyung kutuwa kabrang si kulalang wallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab sa gyung kutuwa suguan wallah akasim beron nagukapan ang gili kukapan ako to. Agina din sukatur wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran. Ati wallahu subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Sabi-sabi darati wallahu subhanahu wa ta'ala, at tumiyurong kami, udina sumiyugo kami, kuumani nasyon sa sugu aaya pagampagan na yan ipanulunag yung kuta sugu sa yung kuta umat yan
na ani abudullah wa jatanibut tagut. Giang ko ta kasimbe ko Allah nagukapanang gila ko mga kapanakuto. Daag toon tano asihu wallah. Daag toon anabi na inunta na giang ko to anabi na ayang pagampanganay adinya di panulon sa giang ko ta umat yan na giang ko ta kasimbe ko Allah nagugiang ko ta kapanang gila ko mga tagut giang ko ta mga kapanakuto. Dito na kana nabi nilutan na gina di pagampangan na din na di panulong ko umat yan. Ayaw na katuro Allah subhanahu wa ta'ala. Ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Na ayaw nitiro ng mga nabi sa giyan ko ta mga umat yan. Ano pa man nasimba ka sa salakaw ko Allah alip kang gaya guna. Pamanap ko ka sa simba niya sa salakaw ko Allah alip kang gaya guna. Abu yang malanya na dinakan pekararan na di kabinasa. Ayah maknanya ini sungguh sewa Allah subhanahu wa ta'ala gil kuta titu kasimbe ko Allah nagukapenang gila ko ayah maknanya nakapanakoto agina ni mga da'o mga nabisi ko mga umatiran wa hiya asasu da'watul lati ja'a fil usuli wal anbiya agina ni foundation adikan da'o mga nabisi ko mga umatiran. Wah. So Allah subhanahu wa ta'ala na inalun niya sa hadithul qudsi. Ibu Allah subhanahu wa ta'ala khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum fa'atathum syaitan fajtalathum an dinihim. Ibu Allah subhanahu wa ta'ala sa hadithul qudsi inadnak na ibu Allah subhanahu wa ta'ala so mga uri penakan na hunafa'a kulluhum. Ayam maknanya na inandak natin Allah subhanahu wa ta'ala sumangori penakan na paglinsiran din hunafa. Ayam maknanya na paglinsiran pakai sa anak wiran. Dan na bangin penakot wasakti mambu. Ayam maknanya na paglinak wiran simbel. Ma baina Adam wa Nuh alaihi assalam alfasana wan nasu fi hadhihi sanawat kulluhum hunafa. So Adam Abu Nuh alaihi salatu wassalam na ayam pagaltaniran na 10 centuries ayam maknanya na sanggi buragun. So Adam Abu Nuh alaihi wassalam na ayam pagaltaniran aragun na sanggi buragun. Naging kaya sanggi buragun na pagaltan ng Adam Abu Nuh na sumanga tao sa na pagalindin ayam upsimba nila na so Allah. Dan nabasi kapanakoto. Dan nabasi simba sa barahila. Dan nabasi simba sa alungan. Dab simba sa ulan, dab simba sa malaikat, dab simba sa nabi, dab simba sa mga barahila. Ayam maknanya na ayam wab simba sa yung mga tao na subuso Allah. Sagiyan kaya pagaltan ng Adam magusuno. Sagiyan kaya sanggi buragun. Na din na basab simba na rumwar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin min ayna ja'a syirk ajaban. Ugi na piyakan sa ano niya ka naging kaya kapanakoto. Inuy mato na madagalap simba sa barahila. Inuy mato na madagalaya maanangin na simba sa alungan. Simba sa binatang. Simba sa ulan. Udi na sunganin sa simba na pitibarang animanto. Inu ke nagina na pitibarang na simba sa kaya manalya na dunia. Asagir kaya pagaltan ng Adam magusuno na sumanga tao sa inaya manalya na pagaliniran pa kayo sa so Allah. Pagalin ayam po simba niran so Allah. Ugi na ano niya ka po naging kaya kapanakuto. Igira na yung pag-isip tanong sa ginawa tanong. Ano ba sabihan ka po naging kaya kapanakuto? Inu ayam bang asan na ayam po simba no mga tao na subuso Allah na inugod naging kaya kapanakuto. Na pianutul ketanan na Rasul sallallahu alaihi wasallam ami akatiten ki Ibn Abbas radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam inna awwal syirkin kana fi qaumi Nuh. Ya panutul Rasul sallallahu alaihi wasallam ayam pagam na kapanakoto ayam pagam na yakian kapanakoto nasi ko mga pagataw Nuh alayhi salatu wassalam. Ayam maknanya na ayam kianu pagam na kapanakoto. Nasi ko pagataw Nuh alayhi salatu wassalam. Si ko pagataw Nuh alayhi salatu wassalam na adna 5 kataw saya aj'alu hayatahum kulluhum ibadatan lillah.
Adna lima katau saya ang mga bilang ataw abiyaluiran agyang kuta kau yaguyagiran ang pagaling din simbang wallah. Pagaling din simbang wallah. Kapanasmik, kan zikr, kasedekah. Piti berangan asing kapamuasa. Pagaling din simba ayam ananyan na ini pagintawiran sa dunia. Pamana ayakan ang kugal bakina na pagaling simba. Ja'alu hayatahum kulluhum ibadatillah. Biyaluiran agyang kuta kau yaguyagiran ang pagaling din simbang wallah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaya lima katao bersih kuaya mana ni na pagtauno alaihi salatu wasalam na ja'u amrullah miya kataling magyang kutuaya mana yan na lagi lupa pagkataling mga manusia akan alayaman ay ito suka patay yan kaya lima katao na si Wadda Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra, si Suwa'a Yaghutha Wadda Ya'uqa wa Nasra, 5 siran. Nagyang kaya lima katao na miyawapat siran fi zamanin mutaqarib. Ayamanan niya na miyawapat siran si kuayamanan niya na ragun amagubayubay. Ragun amagubayubay. Masa amagubayubay. Nagyang kaya lima katao na sagiyang kotwa inginiran na mababalwiro nagyang kaya lima katao amudilo. Ayamanan niya na ladiwan. Sila ni ladiwan si ko ayamanan niya na masayran. Gyang kaya lima katao nasiku darpa ayamanan niya na ketimu ako mga tao araw iram simba sa Allah mama na ibarat sa masa tanong na masjid daru tanong simba sa Allah nakagi umaw patagin kay lima katao na isabab sa giyang kay lima katao nasukang bibigiran kauyag-uyagiran man na ayamanan niya na magit kuan sa ayamanan niya na begerong mga tao ayamanan niya na mababalwiran na naiwan kesabapan na kapapakabagrag yung kuta simbo ang mga tao sa yung kuta masera igila na ilera na yung kaya lima katao bababaas niran na yung kuta simbo wallah nagkitagon na mo sa bagrag yung kuta mga tao sa papakabagrag na mo yung kuta simbiran wallahu subhanahu wa ta'ala nasukyaw pa tag yung kaya lima katao na piyamu ko lang magwagin ko itong mga tao si kusimbag wallah ka miyada agin ko tap kedingilan niran si ko mga masjidiran ayamaan yan na di na nuninggal bag naging ko ta simba badikuan mo igira sa katanong na igira militan ibarat yan na sa masjid militan maging ko to tao abaguma ko sa masjid na misunat makapasasunat na midikaro di na miya matiyas sa Quran nagkuyatan tanuron kesababan girakuan adik ka mamudi manggel bakagin ko to din ning gelabakan kesigitaw na papakabagar na wagin ko ta para tiya taw sabab saging ko tap kila taw nagiti niya sa agin ko ta mga taw asun sukyawa pa tagin kay lima ka taw amiya agin ko tap kedingilaliran ayamanan niya na mangalang simbang wallah na malukialukun malupiyang mubalan aging puta simbiran wallahu subhanahu wa ta'ala na niyara taatan tuwa mga ginawiran ugayin na saya miyakatalin masyusyaitan saya miyakatalin masyusyaitan kaayamanan yan na sinyal semantala aging kuto ayamanan yan nakapakan lubay aging kuto para tiyang mga tao kasyusyaitan na ano di kagdaman yan ka amya bimbang ka yang kalubay agin kuto para tiaka na gina di kapena marinyar ka akan budiu kaniar ka gina di kapena marinyar ka akan budiu kaniar ka akan pakasilayan yan maka uka panarima ka ku Allah udina simbang ku Allah subhanahu wa ta'ala so para syaitan na yuzayyinu lakal ma'siyah diniar ka di perihasan sama piagin kuta dusa taman sa kailayang kasagin kuta dusa amapia fata'man na mapenggelebak agin kuta dusa na ginanigat dalbo ko syaitan may ito na dinyar ka di perasa naging kuta dusa taman sa maylayan taman sa kailayang kasagin kuta dusa na mapia kailayang kon na mapenggelebak tamamo agin kuta dusa na kialitagan ka agin kuta syaitan na sa syaitan sa saging kuta kailayang saging kaya mga tao amya kalubay agin kuta para tiran mararata ginawiran ibubuku iran aging ko talima ka tao mga salih ang mga bilang ka tao aming kawawapat
Na miya ko makira sa syaitan sa giyong kutak katiti mo ang kiran. Ha? Na sukya pakatali mo sa itang kiran. Na migikiran sa musawir. At mo syaitan ay sa kanwa mga tao. Paman na miya kan kanwa masakit ra kanwa tan wag yun kaya wapat ang yun kaya mga bilang nga tao kanwa. Masakit ra kanatan masakit ra kanwa. Na inu kan ubus di penggelebak o di na pengembeal sa barahula alagid sa buntal agi na mga bilang nga taon kano. Inu kan ubus di penggembeal sa barahula alagid din sa buntal. Na oni utatagwa sa gina na darpa abketi mo antar kano na ayam ana na igiran niya inyo napapakabagdag yung mutasin ba niya ko Allah. Dito ini mo sabi kinano setan. Balakan watigil sa barahula alagid din sa buntal agina na ayamanan yan na mga bilang nga taon kano nang unyong tatagwa si kudar pa absimba ni Rasul Allah kauman yung siran kadingilan nakukumauyag-uyag siran napapakabagdag yung mutasin ba niya ko Allah. Kena bagilan ini subuh syaitan isimba niyo ginalabarang nila apang bulan niyo di kapa mana ipagakan kinong syaitan na bagin niyo kapara ipakabagari ko pa niya ko Allah man yung siran kadingila kakukumauyag-uyag siran. So syaitan manakanaban niya ka sugun inggil magangagi yung kaidusa katawan niya na dimuto pangalabakan. Kanabarkan diri sugun no syaitan lagi yung kuta ayamanan niya na dusa ang gilabaganga. Kakatawa niya na di nga pangalabakan. Ugay na si kanyan pagagkala kukap may-tung-may-tungan niya na kaon. Napakaganda no na mimba lagi yung kuta mga tao sa barahila. Nasukyan ba lagi yung kuta mga tao sa barahila napinggal ba kira lagi yung kuta yamanan yan na may taro sila naging mutasimbiran ko Allah kada may napsimba sa barahila napkisala ay kira na ayamanan yan napkaburi na naging kuta barahila napunasan nila sa mga paniyo o di na ayamanan yan napamunas pelumpiwan iran ugay na sukes gumasa aayan niya kasambi ang pagintaw nasok man so mga bawata-bawata nila ay manasok apu-apuan nila nasok yan makasambi uto kami yang matay lagi yung kuta yang una mga tao ami bel sa yung kuta barahila aki alipatan lagi yung kuta sabab paki yang beli sa barahila nami yang umakiram paso syaitan lagi yung kuta yang makatali yung makiram ng syaitan na sabab sa kialipatan din naging kuta sabab pag yung beri sa giyong kuta barangila nami ako makira sa syaitan natigo syaitan sa giyong kutong mga tao may mga ibiru kaya may kawawapat na giyong kuta may mga tao kami beri sa giyong kuta barangila natikira ng syaitan his kano mga tao na baka nubus na mga pamikiran yan baka nubus mga muda gina naman na barangila apimbelan ng mga palukulukusan niyo na gina naman ipisimba niran gina nakapuna sirun sa paniyo, uni nakapuna sirun. Kaya lipatan lagi yung kuto kapuna sirun, kaya sabab kapuna sirun. Nakanabab simba, kaya mana na napulumpiwan. Okay, natigo syaitan. Agi naman nakapuna sirun, naginan man yung kita kapsimba irano. Nagiti sabab papagang niya kaya nung kapana ko to, agi kuta mga tao na sinibe na naging kuta barala. Ayaw kita kapsimba na sa agi kuta barala, nagpagipuniran. Naging utak kapag-ipo na ayang pag-asan ito, napulumpiwan lagi, matagin ang punasan. Okay, naging puta sakyan din yan, naging puta ayang mana niya, nabiyabalo, naging puta kapag-ipo ron, ayun di kita kapsimbira no. Naging nari pag na yung gaya nung kapana ko to, sa giyong kasi ayang mana niya na, ipun ko pag na yun. Gina ni pag na gaya nung kapana ko to, sigo pagtaw, uno alayhi salatu wasalam, asira niya man ako to. Naging nari ukito-kito. Ubang abin mong pag-isang iso mga Yahudi, mga Nasrani, o inuiram simba ginanabarang nila na ayaw mo isang magiran wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa na ayaw mo manasaba ayaw mananin nakapsimba mi sa giyang kaya barang nila na ipupakaran niya mi ko Allah koneksyon na mi ko Allah na di na katawan na miyak kalalang ito kapan ako to ati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa yad'u Allah niddan dakhalan nar san sa matay san sa tawa kapantagan na kapatay ayamaan niyan na kuminwa sa sakutwa wallahu subhanahu wa ta'ala kuminwa sa sakutwa yang wallahu subhanahu wa ta'ala na miya kasud sa neraka ayun na inusar wallahu subhanahu wa ta'ala na past sentence ayamaan niyan na miya kasud sa neraka subhanallah ginanitama na kelote kasabab sa sumanga nabi
na asyaddul bala ala al-anbiya asyirka, na ayaman na pinakamala at tapang kung mga nabi naging kuto ayama na niya nakapanakoto. Ayama na niya na umani maumayra ng pagtaw umat na ayama na niya na kapanakotwa gel bakiran. Ginani pinakamala ang mga tapang o mga nabi. Ato na sabab. Sabab sa gil kaya kapanakoto. Na yakatero Allah subhanahu wa ta'ala inusi kung mga masaw mga nabi. Apaganayin yan na titwiran na di panagpuntaman na nidigan nidigo mga tao. Kipukas aliran kung kapanakoto. Sabab sa sukapanakoto na katero Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mata-mata na so Allah na di niyan iprila aging kutwa kipinakoto nun. Ugay na iprila iyan so padadusa o tao akabaya iyan ayamanan niya prila niyan. Ayamanan niyan. Nasan sa tao kapantagan na kapatay. As kanyan na minipanakoto niyan so Allah subhanahu wa ta'ala sa mala kapanakoto na miyatang kadagyang koto ayamanan niya natatap mo na raka jahannam. Doon na yamanan niya nakapakasul ko surga. Ayam nakaturo Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yushrik billahi faqad harrama alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sa tao ay panakoto niya so Allah na sa menara miyaharam sekalian si ku surga na ay nagkelumbukan yan ay nagkesuldan yan na so apoy ko neraka jahannam. Ginanita man na kailu tiwa agama ayamanan niya kailu tiwa agama si ku ayamanan niya nakapanakoto. Ugay mangurin na Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa giyang kutang kailu tiwagama ko kapanakoto. Na adin mga tao. Mamakatan yung masalungan na mauri. Ja'u bi kurabil ardi khataya. Mga tao at kataling masalungan na mauri. Aayakala adusira na miyak panuiran na giyang kaila. Dunia dusa. Pamakuan na giyang sudusira na miyakas ko sa langit sa kaila dusa. Walay sa fihi shirk. Ugay na daw mapapadala mo na kapanakoto na ayamanan yan na sembian mamutu Allah subhanahu wa ta'ala sarila lagi daging kuto kalairan dosa. Ayamanan na ini promise mamu Allah aasar kasuntaw na din yan ipinakutos Allah subhanahu wa ta'ala na ini promise mamu Allah din yan mamusiksa na daging kuto ayamanan na tao. Ya panutulan na no Rasul sallallahu alaihi wasallam kubuani ama ang kasun sa Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. At ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adh, atadri ma haqqullahu 'ala al-'ibad wa haqqul 'ibad 'ala Allah? Mu'adh, na ino katawan ka antunay kabenar o Allah ku uripen yan, nagusu kabenar o uripen ku Allah. At ibu Mu'adh, Allahu a'lam wa rasuluhu. Ayabu matawag na sa Allah susuyan. At ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqqullahu 'ala al-'ibad, na aya kabenar o uripen Allah. Aya kabenar o Allah ku uripen yan na an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Aya ka benar katanu Allah na suka simbatan Allah bitanuskan ini penakoto sampai takbua kepada koto. Wa haqqul ibadah 'ala Allah, na aya mamwa ka benar uripan ku Allah. Ugay na babin pagilian dan na batanu ka benar ku Allah. Ugay na giya na pangu yang terkatanu bene Allah subhanahu wa ta'ala. Pangu yang terkatanu yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na aya ka benar uripan wallah, ayat kabenar uripan ku Allah subhanahu wa ta'ala, ayat kabenar tanong ku Allah subhanahu wa ta'ala, alla yu'adzib man la yushriku bihi syai'a. Ini premis mamu Allah, adinya din siksaan aging ko tahu, adinya din ipinakotos Allah subhanahu wa ta'ala sa may takwa kapanakoto. Ini premis sa patanaw ng Allah. Oriyan yan atiku Rasul sallallahu atiku Mu'adh bin Jabal, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Hey Rasulullah, na bakit na ipinutula ko mga tao aging kaya miyakapiya tutula? Nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam, la fayattakilu. Dia kira penutula Mu'adh. Kasinasiran, serigsiran. Napakalumay yung kuta simbiran. Ugay na sa giyang kuta magandun mo pat Mu'adh bin Jabal. Nasabab po kalakian o kita po po ilmu. Adin yan mapanutulag yung kuta ngani na miya so iyan. Kaya tukuan yan mo Rasulullah na miya panutulian mo. Ayamanan yan mga uripin Allah na ginan mo inibala so Allah po mga tao. Ayamanan yan na piyanang gila niran. Agi yung kuto ayamanan yan nakapanakoto. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa tawwabur rahim.